Let's go. Kamis tourism India ka Iron Car kalayo ban mikmat yakari India ha kalempung Miss Tourism World Arjar Arfsan Global Final kaban salong ha kasipo tarik menta ubnai ha kanang ba Guangdong jongkari China ka Iron Car kabalami na Delhi nadu une ubnai Disembar baladep bane dan lang bat kiwe kiban yakun kiban mikmat na ki hendro poteli kiri kentup na US, France, Brazil, Venezuela ringkat kitkot jengga Belt and Road Initiative bat ke Shanghai Cooperation Organization karena Miss Tourism World kadai ka bala itu na benta bat kentiu ya kakam cuakai bat kariti dustur jong kiri ke bapenong ya kane kalempung kumjuru ya kiri ki balai ya simenta kane kalempung ka balai itu da ka cingkersan na u Hamid Mustafi Mali ubadai u ambassador jong ka Arab League ambassador sa China u Sinisha Balian u ambassador jong ka Bosnia sa China bat u Aiban Chilu u ambassador jong ka Zambia sa China ka jingya jinti jong ka Iron Car ban poi sa kalempung bahe jong ka pertai kalong ka cekmen ya ka jala Meghalaya baru ka wei ha ka ba syuaban yo ya ka nam kum ka Miss Tourism India Arjar Pusau kalai kuru bun kijing job haki lempung thai babreu bahkan tup ya kapat sengat Miss Meghalaya Arjar Afar Miss Northeast Arjar Afar balam ikmat rukum ju ya ka femina Miss India Meghalaya Arjar Arpulai bat Miss Grand India Meghalaya Arjar Arpusau nakaliang ka Miss Meghalaya Organization kala kitbok ya kanika samla daka bapen pauru ka jingkermen bakan wanra ya kapat sengat jing job na benta kari barokaway